Tobakna Saul. Ia ke Saul tetap melo polak sumangena melo petauriwi sebab munoi anak guruna puataisa. Jadi joka ni kui malompoe melo surek kuasa ia weddingen apitaku ponggawanon rasompanna to Israel ku kota Damsi. Kwa mangina rekongkana runtuk kuro urane yade gamakundre ia molengi lelempue weddine na tikeng napa na tiwi loka ku Yerusalem. Matangalalana na Saul loka ku Damsi watuna makawe ni ku kota ero tapang kacakka pole kulangi ekanai. Buani no kutanai nang kana sada nang kalinga makada. Saul, Saul, magi mu pandas rasa ka? Mape bali ni Saul makada. Ni gaidi puang. Makada ni yero sadai. Iya na isa, iya mu pandas rasero. Iya ke makakuange otok no napa ko joka ku kotai. Kuporo matu ipudang aga para lumu pegau. Na iya tau ya newa silau Saul. Tato mi bawa si bawa de gaga nun lepau. Pada nang kalinga moyro sadai. Iya ke de gaga tau neita. Nenapa moto ni Saul, iya ke watuna na pamila ni matana. Dena na ule makita. Jadi renre ni tama ku kota Damsi. Telungase tanah dena kita. Nadilalana telungasero dena andre detonenum. Ku kota ero, angkase dito matappe yaseng Ananias. Nang kay patay sa mapitangi alena napa makada. Ananias, mapebalin ni Ananias makada. Iye puang. Makada si patay sa. Apanguju na joka kulala iya ya sengela lalempu. Sapai kuroya senge Saul, topole Tarsus. Yang kay makbeni kubolana ya senge Yuda. Matengangi masumpaja makakuange. Narilales sumpajana. Angka kona ita tama kubolay na onroye. Si bawa mupatopo jarimu kualena. Kuam mengi makita ipaimeng. Mapebali ni Ananias makada. Puang. Mega ni kareba weng kalinga pasalan na yero tawe. May galade anu majana pegau kumakmu ya monroy ku Yerusalem. Namu kumanye melotoy ti kemanang isinina tau ya matape ekuidi. Nang katona kuasa ya lengi kuponggawana imange pegau imakuro. Ia ke makada si patesa. Alena na upile kwa mengi napalabangang ipasaleku ku bangsa lainge. Arunge makutoro kuto Israel Jadi joka no. No pitangi matu temakai ganan rasa-rasang ya meloy naola nasaba asaku. Jadi joka tongan ni Ananias. Tama ni kubolero napa napatopo jarina ku Saul. Maka dani esila surang. Yero pataisa ya mapitangengi alena ku iko watumu matangalala loka ku kotewe. Nasuro ka joka kue kwa mangimakita ko pemeng. Si bawa na kaseko ruh mapacina ala ta'ala. Ya matoro watue tapa engka pada sesi sempe pole kumatana Saul. Gangkana makita ni pemeng. Natatoni napa icemme ko Ananias tanrana makada matape ni kuna bisa. Purero mandre ni Saul na magala ni pemeng. Nasari asoy monro ku Damsi si bawa jamae kuro. Mapamulana Saul mapalabangangi kareba madecengi. Purana naro mataruni Saul joke manangi bola sompana to Israel mapalabangangi makada yero Isa anak na puang Allah Ta'ala. Bengamana ni tau ya mengkelingengi. Pada makada ni teniaga ya tawe biasa magang kuleangi pacapu isinina tau ya matape iku na bisa ku Yerusalem. Dega na kutoro akatana na joka mai. Makada melo si tikeng ito matape iku na bisa napa na pangolo kuponggawani mange. Na iya to Israel ku Damsi. Dena na ulem mewe Saul. Nasaba pede magala i mapak guru si bawa napabutiwi pole kukita makada almase ya ro Isa. May tetari monrinaro. Si kongkolo nito Israel melok mune Saul. Ia kenesang i Saul yero pasalenge. Asawan ni ito Israel tajeng kusinin na sumpa kotay melok munoy. Ia kengkase diwan ni. Joka ya na guru na Saul mala baku lopo. Napatama i Saul. Napanaloro no laloku sapo tembok na kotay. Latuna na Saul ke Yerusalem. Melo ni mak gabung kuto matape yang kekuro. Ia ke pada metawi ko alena. Nasaba naseng ni mak balemi makada matape toni kuna bisa. Ia ke area sange Barnabas. Natarima ni Saul napanatiwi loka kusuroy.
Nana cari tangan ni maraga kajajange wattuna napi tangalena puange ku Saul kula leloke damsi. Sibau maraga batena puange mak bicara ku alena. Na cari tangan toya barningan na Saul mapalbangi pasalena na bisa ku damsi. Jadi tarima ni Saul kurosuroy. Na tete isilau ke Yerusalem matulilingi wiyaro kotae. Na degaga tau-tau na Saul mapak guruangi pasalena puataisa. Ia ke madarima pengewang si batu Israel mak bicara Yunani. Gangkana pada si kongkolo ni melok muno Saul. Wattuna na isa sila suruh seta pernah pasalengero. Na tiwi ni Saul ku kota Kaisarea. Napa na suruh joka ku Tarsus. Purero aman ni sinina jamae ku tanah Yudea. Galilea si bawa Samaria. Pede matadde ni tapena si bawa tunduk ku puange. Na tuli engkai rumah pacinge pendre isu mengena. Gangkana na tuli tatambai egana. Ipak Japana Eneas si bawa ipatona pemeng Dorcas. Engkase deso wattuna joka Petrus matulilingi wi kampo-kamponge ku tanah Israel. Lepangi celengi wi to matepe ku kota Lida. Kuniro siruntu se di topeso yaseng Eneas. Aroni tau ngetana monro mi lewu kulewurenna. Maka ni Petrus Eneas napak japa ko isa almase. Oto no paripe ilewuremu. Natappa moto tongan ni Eneas. Iritana aku sinina tau ya monroi kulida si bawa lapasaro. Pada tobak mana ni nama tepe toni kupuange. Ku kota Yope angkase di toma tepe ya setabita. Hari lalu bahasa Yunani ya sengi Dorcas betuan na jonga. Yero makun reye maka singampena si bawa magala masih deka. Yero watue malasai na pemate. Wattuna puri cemme ujuna itaro ni kutingka yasena yaro bolai. Yero Yope si kawengi Lida. Jadi wattuna neng kalinga to matepe yang ke ku Yope maka dan ke Petrus ku Lida. Suro ni dua tau lo kemuli kuwa mangina joka gati ku Yope. Jadi ma penguju ni Petrus napa joka si bawa to duwairo letuna na kuro bolai yantra ni mendre ku tingka yasena. Nang kamanangi sinina makun rematela kaina matulilingi wi Petrus. Nasi kumakarakna na pitangi pakeange yayek burengengi ku Dorcas wattuna tu. Nenapa pada isuro mana ni masuk Petrus pole kuro. Napa maklutu Petrus masumpaja. Purero gili ni kuju makada. Tabita oto no. Napa mile ni matana yaro makun reye na wattuna na eta Petrus moto ni tudang. Ya ketanini jarina ku Petrus napa ipatato. Purero nauli si Petrus to matepe si bawa ya mana rona makun reye ya matelakaina napa na pita maka datuni peme Dorcas. Malaban yaro kajajange ku kota Yope. Na mega ni tau matepe ku puange. Purero metete monro Petrus ku Yope. Ku bolana pak jama beng kulange ya senge Simon.